พี่กับมูลายงองกะละชะdeprive bun snem taki po snem banyo ita unong yalam nei uba ki kinda smo sarong but kinda smo hun bon perform not just in the assembly but even outside of the assembly de gede ka ek ka bala kun po ka donut jong nong mulai la slim ba we want to get rid of corruption na po kasi kasi namangi sutu kadi kani ka bala pelong ya ka jela ka jungi bakan sadin lagi benta paro the only way forward hi kadi ka ding ba ka clean politics kapan la ban wara ka clean governance mo long ka jing mentua nam ta we mo pa nang senong jong ni ka jela ka jungi kan ka jing sia kata mo ka jing sia ngang dang keren menai ni kan ki interview ski bawan ngong mo kan ni kalong unfair mo namar belai kita konsensi hasor kibarat lah mau in terms of area kan in terms teng kami route ni nak away konsensi sakaway pan tang 10 kilometer rundan henry ne khain pat kum ka konsensi po mau lai nga su khain ka ngai ya nga ta ngam pat ya ba baro away tang kami route kadon jan kum ba lai po kilometer ngem pat keren ki interior roads telangi khain tagi MLA schemes kami hap su mo te kadi ki ka mat ka banga ngadon po jonga la dau pat ba pen kup ngai ka bor di ki bangin ra pat keren we dia bagi MLA schemes kan dia kata it's too early namang indang sudah ke elimination kadang su mentakan lo dia kata ngin hap am dal ari kapur ngan thai kata bibi kalak pan dia kata hingi hap pan ya keren kan Malaysia ta bakno ka ta ka parti jugu pak kedai ka tim yu pan mo ye ngi tip no kam ban ong ki we ban ong ban I certificate ki we ban thu ki we ngi de ki ngi dal di we know who we are ngem no kam mo pai ba ru tip nei tang ba kedai kata ka I don't know na kiyo ya kata nomor ka let's say ka strategi ki ta ban pen down yang ni ban pen thami pai ba ni ngatip pai ba jong ka snow mau lai kum de pai ba bo bi mo